wiedzieli, co się ze mną dzieje. Bo niektórzy cały czas są w porannym stanie i śpiewają. Zrobimy jeszcze raz, ale uwaga, ale tutaj minka. Na dół i się zrobi tak. I one są trudniejsze do utrzymania w intonacji i trochę gorzej brzmią. Wiecie? Czyli zobaczcie to. Tak, ciągle. Raz. Musicie zrozumieć, że takie śpiewanie jest jak takie westchnienie. Takie normalne westchnienie. Nic się nie musicie... Nic się nie musicie napinać. Relax. что всегда есть на зубы верхние, чтобы у него был таким Dobra. O, zobaczcie, różnica jest. A теперь legato. Nie, здесь. Когда поете на то сразу есть высокая интонация, и сразу есть нота. Когда это называется, у музыкантов, не ходите после слова. Не ходите. Вот так вот. Добро. А только второй рядик. Спайте так. А теперь до минус. У вас есть два человека, которые постоянно поддерживают свой. До минус. И вы просто не можете. До минус. Минус. Нос не выкиньте, да. Первый ряд. До минус. До минус. Вот эту ноту не кидайте. Еще раз медленно все. До
Я слился. Все зафиксировано. Да? Następny bajek jest o krasnoludkach. No to najwyższy, nie? No to teraz słuchajcie, mówimy. Tu jesteśmy na hello. No. Nie chcę przypomnieć, że dźwięki się w nas naturalnie. Tak jak się naturalnie biegli, tak samo jak drzwi opowiedzenie, to drzwi naturalnie. O, jak się mam. No. А часть бусик сюда и подгород. По кругу. И другой круг. Уважайте на то, что два ваш. Добре. Позирайте. Добре.